kubikoreshwa n'urumogi wanywanye ubuturage bwinshi no kwiga ibintu ukoze ingeso yize uko zirakugaruka birakugora umwana wakuze yinkwe uri kubikoreshwa. Yes, reka nongere mbahereze ikaze bakunzi bacu mwe mudahwema kudukurikirana uko bwije nuko bukeye kandi nanyira mbasuza mbifuriza gukomeza kugubwa neza aho muri mwese impande zitandukanye z'igihugu. So ni muri kakanya rero tuba tugezeho kugira ngo tubahereze update zigezweho aho tugenda tugaruka ku makuru agezweho cyane muri entertainment sport ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. So akakanya rero tugiye kwa twagaruka ku nkuru ivuga ku Ibaruwa uwo bita Fatakumavuta yaje kuba yakandikira Gorilla FC. Muri Ibaruwa Fatakumavuta yandikiye ikipe ya Gorilla FC yakomoje ku mibereho ye imageragere. Reka rero dufatanyirize hamwe dusome iyi baruwa Fatakumavuta yaje kuba yakandikira ikipe ya Gorilla FC. Umunyamakuru Senga Jean Bosco wamamaye mu itangazamakuru no ku mbuga nkoranyambaga nka Fatakumavuta yandikiye ubuyobozi bw'ikipe ya Gorilla FC asanzwe abereye umuvugizi abusaba kuzatsinda Rayon Sport mu mukino bafitanye kuko ari kimwe mu byamushimisha mu gihe gicumbikiwe mu igorero rya Mageragere. Ibi bibaye mu gihe Gorilla FC iri kwitegura kuzacakirana na Rayon Sport mu mukino ukomeye uzabera kuri Kigali Pele Stadium ku itariki 24 z'Ugushyingo 2024 akaba ari umukino uzaba kuri iki cyumweru kandi uyu mukino akaba ari umukino udasanzwe hagati y'amakipe yombi kuko Rayon Sport iri ku mwanya wa mbere naho Gorilla FC ikaba ku mwanya wa kabiri. Uyu mugabo rero afungiye mu igoro rya Mageragere kuva ku wa 6 Ugushyingo 2024 aho kurikiranyweho ibyaha bitandatu. Ndetse kandi kuri wa 4 tariki 21 Ugushyingo 2024 Fatakumavuta yaje kwakitaba urukiko aburana mu bujurire. Mu rubanza Fatakumavuta yaburanye bitandukanye nuko yaburanye ku nshuro ya mbere ndetse kandi yifashishije ibyo umunyamategeko we yamuteguriye ubundi asaba ko yarekurwa. Ashingiraho ku bimenyetso yatanze umunyamategeko we yaje yasaba ko yarekurwa. Ni mu gihe umunyamategeko we kandi yaje kuyagaragaza ko hari ibyo umucamanza yirengagije mu gufata umwanzuro wo gukatira umukiriya we iminsi 30 y'agateganyo ndetse yerekanye imanza zikomeye kuruta rwa Fatakumavuta umucamanza yagiye afataho icyemezo abantu bakarekurwa ndetse n'izindi yagiye ashingira ku mwishingizi w'umuburanyi. Umunyamategeko wa Fatakumavuta kandi yanagaragaje ko Mugisha Benjamin uzwi nka The Ben watanze ikirego yanatanze imbabazi bityo umucamanza yakabishingiyeho ategeka ko Fatakumavuta aburana ari hanze. Ikinyamakuru inyarwanda.com dukesha inkuru kikaba cyarabashije kubona kopi y'Ibaruwa Fatakumavuta yandikiye ubuyobozi bw'ikipe ya Gorilla FC bakoranye mu bihe bitandukanye aho yabwiye ubuyobozi bw'ikipe ko ameze neza ndetse ko anezerewe cyane kubona Gorilla ku mwanya iriho muri shampiyona n'ibitego bamaze gutsinda. Uyu Fatakumavuta kandi yakomeje abwira ubuyobozi bw'ikipe ati hano muri gereza nahasanze abakunzi benshi ba Gorilla FC ndetse kandi akomeza abifuriza courage anavuga ko azashimishwa no kuba Gorilla FC itsinda Rayon Sport ku cyumweru kuko imipira naho bayireba. Fatakumavuta rero kandi yavuze ko aho ari mu igorero rya Mageragere arangwa na morale na discipline yungamo ati igisigaye no gutaha ndabakumbuye mwese kandi ndabakunda. Iyi baruwa kandi agaragaza ko yayigeneye Perezida wa Gorilla FC umunyamabanga wa Gorilla FC ubuyobozi bw'ikipe yose muri rusange abakinnyi fan club z'ikipe ndetse n'itangazamakuru muri rusange. Ibi bibaye nyuma yaho uwo bita Fatakumavuta mu minsi yashize aribwo yaje kuba yakatirwa iminsi 30 y'agateganyo ni mu gihe yarakurikiranyweho ibyaha bitandukanye bigera kuri bitandatu ndetse kandi muri ibyo ngibyo hakaba harimo ikirego cy'uwo bita Mugisha Benjamin uzwi nka The Ben ndetse kandi muri kano kanya mu minsi yashize akaba The Ben yaraje kuba yagaragaza ko yatanze imbabazi kuri Fatakumavuta muri no minsi
munsi tukaba dutegereje kuko ejo bundi yari yongeye kugaruka ku bujurire tukaba dutegereje igisubizo cy'uko byazagenda nimba bazamureka akaba yaburana ari hanze. So ni ibintu byinshi rero dushobora kuba twagarukaho muri update z'uyu munsi cyane ko haba hari inkuru nyinshi cyane zigiye zitandukanye. Imwe mu nkuru zihari ziri hano hanze, hari umudamu wagize gutya abaraje azi imihanda ati ni njyewe waroze Sabe. Avuga ko biriya byabaye mu minsi yashize ubwo Sabe yafatwaga cyangwa se ubwo Sabe yafatwaga agiye guca inyuma umugore wiwe ari we wamuroze, ndetse kandi ngo biza kuba byavamo agatego nyine imiti ngo bayikoresha nabi aca hatagaciye aravunika. Muri aka kanya ntago tuzi uwo mugore aho aherereye, ndetse kandi n'icyo kiganiro cyasohotse ntago kiri kugaragara kuri YouTube, ntago kigihari. Gusa bamwe mu bahanga bifashishije ako ka video ndetse n'amajwi arahari y'uwo mugore ari kubyemerera. Ntago turamenya neza aho bigeze, gusa ikintu gihari nuko ari inkuru ibabaje. Ni inkuru ibabaje cyane kubona umuntu ashobora kuza kuri social media akaza akavuga ati ni ngiye waroze kanaka, akaza kuvuga ngo ni ngiye watumye uyu muntu bira bimugendekeraho. Turaza kwita twikomereza twite twinjira no mu buzima busanzwe, ndetse kandi twinjire no mu muziki imyidagaduro. N'ubundi ntago twasoza tutinje mu muziki, ntago twasoza tutinje ku ndirimbo y'uwo bita The Ben ndetse na Bwiza. Ni indirimbo nziza cyane, ni indirimbo navuga ko abantu benshi bari biteze, ndetse kandi ni indirimbo yazanye feedback, ifite feedback nziza cyane yaba ku ruhande rwa The Ben, Bwiza ndetse n'abafana ba The Ben ndetse n'abafana ba Bwiza, cyane ko ari indirimbo, niyo ndirimbo ye ya mbere ya Bwiza ibashe kuba yarebwa n'abantu bagera kuri bano, kuko ni indirimbo ibashe kuba yarebwa n'abantu bajya ku 642 mu minsi 3. bivuze ko byibuza nko mu minsi 5 ishobora kuba yujuje 1 million views. Ubu ngubu rero indirimbo bita Best Friend imaje kuba yarebwa n'ibihumbi 642 mu minsi 3, ndetse na likes 34 na comment zigera kuri 3,400. Urumva ko ni ibintu byiza cyane. Mu gihe uwo bita Chris Easy nawe arimo aritegura kuba yabatamo iyo bita Sambolera nawe ni indirimbo iri kubica bigacika hano hanze, kuko yamaje kwa releasinga TikTok sound. Abantu batangiye kuba vibing ariko navuga, ndetse kandi nawe yayerekuye kuri YouTube yo nka audio yayirekuye. Urumva ko abantu benshi bayiteza bari kwatse se iyi video izameze gute, cyane ko bita Chris Easy ari umwe mu bahanzi dufite babahanga, ndetse kandi bakora ama video fresh, bakora indirimbo za fresh, bakora hit kuri hit kuva atangiye gukorana na GT Business Group. na rimwe uwo bita Chris Easy arakora indirimbo ngibe ya floppinga, cyane ko hari ingero nyinshi zitandukanye. Ngiye kuvuga ingero nyinshi ntago nasiga nk'indirimbo nka Bana, ntago nasiga Jugumira, ndetse n'izindi nyinshi zigiye zitandukanye. Twite dukomeza rero ku uwo bita Element rero ubu ngubu agiye kubisikana na Rude Boy ku rubyiniro rumwe muri Uganda. Element mu minsi iri imbere rero nawe agiye kuba yabarizwa mu gihugu cya Uganda, agiye kuba yataramira abakunzi baho ahazwi muri Nomad Bar. Rero Element akaba agiye kuba yasubira mu gihugu cya Uganda kubataramira. Reka dusoreze ku nkuru nziza cyane, inkuru ishimisha abantu benshi. ni inkuru bita Balthazar Engonga, aho bivugwa ko yahanaguwe icyaha cyo gusambanya abagore. Balthazar Engonga wabaye isereri mu mitwe ya benshi nyuma yaho hasohotse amashusho 400 asambana n'abagore 200. Urukiko rwamaze kumugira umwere kuri aya mashusho yaciye ibintu hirya no hino. Urukiko rw'isumbuye rwa Guinea Equatorial rwemeje ko nyuma y'iperereza ryakozwe ku mashusho 400 yagiye hanze amugaragaza aryamanye n'abagore batandukanye barimo na mushiki wa perezida, basanze bigomba gukurwa mu byo akurikiranweho. Urukiko rwemeje ko basanze abagore bose bagaragara muri aya mashusho baryamanye na Balthazar bose ari bakuru kandi bari hejuru y'imyaka y'ubukuru ariyo 18, ndetse kandi bisobanuye ko nta numwe yigeze afata ku ngufu cyangwa se ngo amushuke. Bavuze ko kandi
mu bipimo by'ubuzima bafashe byagaragaje ko nta ndwara n'imwe yandurira mu mibonano mpuzabitsina Balthazar yanoje aba bagore baryamanye. Urukiko kandi rwagaragaje ko abagabo b'abagore Balthazar yaryamanye nabo nta n'umwe wigeze aza gutanga ikirego, ahubwo bamwe kuri ubu bakaba baratangiye kugana inzira z'amategeko ngo bahabwe gatanya n'abo bagore. Nyuma y'uko Balthazar kandi yagizwe umwere kuri ibi by'amashusho, yatangaje ko nawe agiye kujyana mu nkiko washyize hanze ayo mashusho amushinja kwangiza ubuzima bwe bwite, kumutamaza ku karubanda harimo umugore we ndetse kandi harimo umugore we, umuryango we ndetse n'umuryango mugari muri rusange. Icyakora nubwo ibya mashusho yabihanaguweho, Balthazar akomeje gukurikiranwa ku byaha birimo ibya ruswa no kunyereza umutungo, ari nabyo byatumye atabwa muri yombi. Balthazar wari umuyobozi kandi w'ikigo cya Guinée Equatoriale gishinzwe gukora iperereza ku mikoreshereze y'imari, yatawe muri yombi mu ntangiriro z'Ugushyingo 2024 nyuma yo gufatanwa amashusho 400 yagiye yifata aryamanye n'abagore batandukanye barimo n'abayobozi bakomeye nka mushiki ya perezida, abagore ba minisitiri, umuyobozi mukuru wa polisi y'igihugu ndetse n'abandi. Ni ibintu byinshi cyane tuba twagenda tugarukaho mu makuru aba ari hano hanze, ariko reka uyu munsi tube twacumikira ngaha, reka dusoreze aha ngaha. Mbibutse gukora subscribe kuko ibi nakagaruka anytime tuba twabatungura, anytime mu gihe tubonye update mugomba kuba muri ready natwe tukabahereza update. Kora subscribe kuri Stream Jesus TV, dukomeze tugendane 5 kuri 5 n'ahandi wakura amakuru meza kandi yizewe atari kuri Stream Jesus TV. Kora subscribe dukomeze tugendane 5 kuri 5.